Kaze kuri mwese nshuti bakunzi ba Ibendera TV, kaze makuru yo kuri uyu munsi. Turi ku itariki 19 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2025. Twinjiye makuru agezweho na makuru araza kwitsa birumvikana kanibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano uyu munsi yongeye yakamejeje, ibintu byongeye kuzamba ku rwego rwo hejuru. Muri Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nakubwira ko abantu bagera kuri 18 bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Amakuru aturuka aravuga yuko bamaze kuburirwa irengero nyuma yuko habaga imikwabo mu ijoro ryakeye. Kugeza ubu ngubu impande zose zirimo gutabariza aba baturage b'inzirakarengane. Turaza kurebera hamwe icyo societe civile y'ahangaha yamaze gutangaza irimo gukora. Muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru, abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira imidugudu ya Kasheke na Bituna nyuma y'imirwano ikomeye cyane yongeye kuhanganisha abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Turaza kurebera hamwe uko kugeza ubu ibintu byifashe, ariko tunarebera hamwe ama operations yagiye akorwa kugira ngo babashe kwigarurira ibi bice. Muri Kivu y'Amajyaruguru kandi kubwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwigarurira Katoyi centre ni ibintu bikomeye cyane. Bakaba rero hari kandi gace bamaze kugaragaza ko barimo kwerekezamo. Byose uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Abarundi batuye mu kibaya cya Ruzizi byabo birakomeye cyane, bamaze kwandika amatangazo akomeye kandi yihutirwa. Ese ni amatangazo ariho ibiki? N'amatangazo bageneye nde? Byose urabikurikirana hano gatanu kuri gatanu. Ndaza kandi kukubwira yuko kugeza ubu ngubu byihutirwa intumwa idasanzwe iturutse muri Loni yamaze kwerekeza i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikaba yahawe ubutumwa bwihutirwa bwo kuzanira Tshisekedi. Uyu mugabo wamanutse yikubagaho agaturuka iriya mu bihugu bya kure cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akora aravuga yuko ngo yazanye ubutumwa bukomeye cyane i Kinshasa. Ndaza kandi kukubwira ko witwa Colonel Gapanda yamaze kwitaba ubuyobozi bwa gisirikare, ni ubuyobozi bwa FARDC. Biravugwa ko uyu mugabo ashobora kuraswa cyangwa gafungwa mu mugambi umwe n'ubundi wo kugenda habaho kwikiza abasirikare b'amapeti akomeye cyane muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira no mu bindi bice bitandukanye, turaza kurebera hamwe Shabunda uko byifashe. Bidukundira turaza no kugera muri Minembwe turebe naho ko ibintu byifashe. Cyo nakubwira nuko amakuru ni menshi, nago rero ukuriye gucikanwa na gatoya. Ibi bivuze rero ko ugomba kubana natwe kuva amakuru atangiye kugeza ageze ku musozo. Reka mwese rero bamaze kugera hano turi kumwe live muri aya makuru, nongere mbahe yambusana mbifurize kandi gukomeza kugubwa neza. Ubwo kandi ku rundi ruhande n'abatemeze neza namwe tuba tubabwira ngo mukomere kandi mukomeze kwihangana. Munyemerere rero ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane twanzike n'aya makuru ku buryo aburambuye. Turi ku Ibendera TV n'umukada, turi kumwe muri aya makuru. Aho uherereye hose rero twongeye kuguha ikaze. Birumvikana abaherereye mu duce dutandukanye, mu turere dutandukanye t'u Rwanda, kuvana iza hehe, kuvana Karongi, kumanuka ukagera za Rusizi, ukagera Rubavu, ukagera Gakenke, ukagera Karongi ubanza nahavuze, ukagera na za Nyagatare na Kayonza. Tubahaye ikaze. Hari abantu batwandikira muherereye
i Kanombe ni mu mujyi wa Kigali. Nizere ko turi kumwe, harabomba n'abatangiye kuduha ubutumwa, mukomeze mu bwohereze ari bwinshi, mukanya turaza kubunyuramo. Nimero yacu ya WhatsApp nayo muyirebe hasi aho ngaho, mutwoherereze ubutumwa mu nzira zinyuranye cyane, mukanya ndaza kubwinjiramo. Hanyuma rero abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaherereye mu gihugu cy'u Buganda, abaherereye mu Burundi, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari Zambia, Sudan, Malawi na Mozambique, namwe tubahaye ikaze. Abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muraho murakoma. Abari muri Norvege, abari muri Australia, abari mu Bubiligi, Canada n'ahandi, tubahaye ikaze. Twinjiye kandi ubwo ku buryo burambuye muri aya makuru, kubera ko nta gutakaza umwanya, ibintu biba byamaze gukomera, tugenda tubadondosha habari, tubakubita amakuru aho muherereye hose. Mujyi wa Uvira tayari ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haraturuka inkuru y'incamugongo n'akababaro gakomeye cyane. Abaturage bagera kuri 18 bivuga ko bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge baburiwe irengero. Amakuru avuga ko mu ijoro ryakeye habayeho imikwabo ikomeye, bikavugwa ko yari irimo Wazalendo, FARDC n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Hanyuma rero aba ngo baje kwinjira mu ngo zitandukanye zegereye umusozi wa Mitumba, ni mo Mitumba. Batangira rero kugenda atwara abagabo n'abasore batandukanye. Amakuru rero yaje kumenyekana ko abagera kuri 18 bose bamaze gutwarwa n'aba basirikare, kugeza ubu hakaba haburiwe irengero ryabo. Emerere gatoya mbanze ngukubite kuri map nkwereke uko ibintu byifashe. Amakuru avuga yuko ibintu byaje gukomera kandi bikazamba. Urabona amo Mitumba, dore ngaha niba turi kumwe kuri mapu, ndimo kuhakwereka neza cyane. Sinzi niba muri kuhabona, ubwo muraza kubimbwira neza niba kuri mapu murimo kumbona neza. Hanyuma rero aha muri iyi misozi y'amo Mitumba niho habereye imikwabo ikomeye cyane. Amakuru akavuga yuko abarwanyi batangije iyi mikwabo ngo baturutse hepfo ahangaha muri ibice byegereye Cimetière Birere, bakazamuka hafi ahangaha Institut du Centre Scolaire Rabere. Noneho ngo banyuze muri iyi mihanda izamuka ahangaha hose. Rero uko bahanyuze ngo niko bagendaga batoragura abaturage b'inzirakarengane. Ikibabaje rero ni kimwe, nuko ngo muri aba baturage bagendaga bafata atari abaturage bose, ahubwo ngo byasaga naho abo bagendereye babazi, bisa naho ngo bari bakoze liste y'abantu bagomba kugenda abatwara. Ibi kandi ngo byakorwaga mu buryo bwa bucece, nta muntu ngo wabimenyaga. Erakongo bakomangaga bakinjira mu rugo, bagafata umugabo n'umusore uwo bahabonye wese bagahita bamutwara. Uko rero niko bazamutse muri iyi misozi baturutse n'ubundi aha indani muri uyu mujyi wa Uvira, muri ibice nyine nababwiye ko byegereye Cimetière Birere. Ariko niba muri kunyumva neza, amajwi muri kuyumva neza, mumbwire niba mapu muri kuyibona neza. Ndimo kugerageza kubasobanurira kuri mapu, rumvikana twebwe ibintu tubikurikirana neza gatanu kuri gatanu, akantu ku kandi. Imisozi rero niyo ibintu byaje gukomereramo. Abaturage rero bivugwa yuko n'ubundi babazamuye kuri uyu musozi wa mo Mitumba, gusa kugeza ubu ngubu ntawuzi icyakurikiyeho, ntawuzi irengero ry'aba baturage, gusa imihanda yose abaturage baratabaza. Ubwire rero ko abakoze y'imikwabo bari mu bice bijyanye cyangwa se mu bice by'inzira eshatu. Hari abaturutse Burongo ngo bari bagizwe n'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi, hari abaturutse kuri Cimetière Birere bari bagizwe na Wazalendo na FARDC. Aba rero bakaba ari bo bongeye gukora iyi mikwabo iteye ubwoba ngaha. Reka nkubwira yuko kugeza ubu amakuru aturuka ngaha aravuga yuko
ngo aba bajyanwe mu gisirikare, ariko andi makuru akavuga ko ngo bishoboka ko abajyanwe gufungirwa ahantu hatazwi, dore ko uyu muco wo kugenda hafatwa abaturage bamwe na bamwe akitwaza yuko ngo abarimo gukekwaho ko ari ba maneko b'intare za Sarambwe n'umuco umaze igihe ahangaha muri Uvira. Kugeza ubu rero ibintu byongeye guhangayikisha abaturage, by'umwihariko abatuye muri ibi bice. Sosiyete sivile yo muri aka gace yamaze kuvuga yuko ikomeje gukora iperereza n'igenzura ngo imenye ibijyanye n'irishimutwa ry'aba baturage, gusa ikaba yamagana ibikorwa nk'ibi binyuranije n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu bikomeje kuba byinshi muri uyu mujyi wa Uvira. Ngayo nguko ni munyemerere rero twerekeze muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe yari bamaze kwigarurira imidugudu ya Kasheke na Bituna, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashe imidugudu ya Kasheke na Bituna, ni mu murenge wa Osobanyungu, ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuva mu ijoro ryakeye, no kuvuga ijoro ryo ku munsi w'ejo kuwa kabiri rishyira kuri uyu wa gatatu, itariki 18 rishyira uyu munsi itariki 19, nyuma y'imirwano ikaze y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo, byaje kurangira rero mu gitondo cyo kuri uyu munsi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwigarurira ibi bice. Amakuru avuga yuko imirwano yatangiye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa kabiri, aba barwanyi b'intare za Sarambwe bagabye ibitero ku birindiro bya Wazalendo muri iyi midugudu. Aha rero ngo bashoboye kugenda bigaragaza n'imbaraga zikomeye kandi ziremereye cyane, ndetse ibi bikaba ari byo byaje kubahesha kwirukana izi nyeshyamba za Wazalendo mu birindiro byazo nyuma yo kubatwikiraho umuriro ukomeye cyane. Byaje rero kurangira abarwanyi ba Wazalendo bahisemo gukuramo akabo karenge amaguru bayabangira ingata, ubundi amaboko bayashyira ku mutwe barirukanka, ibintu birakomera. Nkuko amakuru aturuka muri aka gace rero ubu tuvugana bitangaza ngo inyeshyamba za Wazalendo zamaze kuburirwa irengero, abarwanyi b'intare za Sarambwe bahita abigarurira inkambi zose ahangaha ni muri Kasheke na Bituna. Aba Wazalendo bivuga yuko ngo basubijwe inyuma bakiruka amaguru areba imbere, bakerekeza rero ahitwa Ikawuti aho ngo bahungiye. Kugeza ubu ngubu akaba ariho ngo bari, dore ko n'ubundi hari hasanzwe ari indiri y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bagenzi babo rero basanze bagenzi babo, ibintu bikaba byaje kugenda bibakomerana. Abatuye muri midugudu bo no kuvuga abaturage ngo bahungiye mu midugudu yo muri groupement ya Warowa Yungu, ni muri teritwari ya Warikare, aho ngo bacumbitse mu bihe bitandukanye, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba babasezeranya yuko ngo bagomba kubagarura mu ngo zabo bidatinze. Muri iki gitondo kuri uyu wa gatatu kandi biravugwa ko hamaze kugenda hatangira kugaruka umutuzo muri ibi bice, ndetse kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bamaze gutangira imikwabo. Icyakora icyo nakubwira nuko kugeza ubu ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe batangije imikwabo iremereye cyane, ndetse muri iyi mikwabo biravuga yuko barimo kugenda bahiga Wazalendo zaba zasigaye zihishe muri ibi bice, ariko kandi banarebera hamwe ko nta hantu na hato haba hatezwe ibisasu bikaba byarimbura abaturage cyangwa se bigaturikana ibintu bitandukanye. Turimo gukubita tubangura kandi twihutisha cyane n'aya makuru, nta kuba dutinda cyangwa dukererwa impande n'impande. Turacyari muri Kivu y'Amajyaruguru, ndakubwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira Katoyi centre nyuma y'imirwano ikomeye cyane, bakaba rero ubu barimo kwerekeza ahitwa Ufamandu.
umujyi wa Katoyi Centre ari nawo usa n'ukomeye mu karere ka Katoyi mu ntara muri Masisi wamaze kugera mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe ni kuva ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki 18 Ugushyingo muri uyu mwaka. Ni nyuma y'imirwano y'ikaze abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhanganamo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC ndetse n'abawazarendo nkuko byemejwe n'umwe mu bayobozi b'inzego zibanze. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bari gukomeza nyuma yo kwigarurira iyi Katoyi Centre, ubu noneho ngo imboni zabo n'imitutu y'intwaro zabo berekeje ahitwa Ufamandu ni muri grupo Mayenye amaboko ya kabiri. Uyu muyobozi agira ati ku munsi w'ejo hashize abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwinjira rwagati muri Katoyi Centre umujyi mukuru wa Hangaha. Aba rero ngo bari bamaze ibyumweru bigera kuri 2 byose bari ahitwa Mwayirwa, ndetse kandi hakaba hamaze iminsi ngo bari mu mirwano iremereye kandi ikomeye yabahujije n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ubu rero ngo barimo kwerekeza ahitwa Ufamandu ya mbere na Ufamandu ya kabiri, ariko kugeza ubu ngo nta mibare yabaguye muri iyi mirwano iramenyekana, nubwo bivuga ko ngo ahangaha y'imirwano yari komeye cyane. Abantu mudukurikiye mukomeze ubutumwa mu bwohereze mukanya ndaza kubunyuzamo amaso, bundi twembi nk'umuntu umwe kwibendera TV utumwa tubusangize isi yose. Tugikomeje n'iyi nkuru rero biravugwa yuko ngo iyi mirwano yahise ituma abaturage benshi bahungira mu duce utandukanye. Ifatwa rya Katoyi Centre rije nyuma y'iminsi mike abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashe agace kitwa Kazinga ni muri teritwari ya Masisi tujuru muri Kivu y'Amajyaruguru aho muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe basinyanye amasezerano y'amahoro Doha muri Katari, imirwano yari yakomeje mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ibi bikavuga yuko n'intandaro y'iyi mirwano ngo ari wazarendo zikomeje kugaba ibitero bya hato na hatoya ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Bityo rero nabo muri gahunda yo gusubiza inyuma no kwirindira umutekano ariko kandi banawurindira abaturage, nabo rero bakaba bakomeje kugenda birwanaho. Ndetse nagira ngo nkubwire yuko ibintu byakomeye cyane ahangaha, ngo ibintu bimeze nabi cyane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bamaze gufata umujinya wo ku rwego rwo hejuru, bavuga yuko nyuma y'aka gasuzuguro n'agasumburutso vuga ko ari abarwanyi ba Wazarendo na FARDC ngo bagomba gukurikirana ikibi bakagikurikiranira ku nkomoko yacyo naho gituruka. Reka rero nkujyane muri Kivu y'Amajyepfo noneho sasa ndagenda ankuzengurutsa neza hano hose. Amakuru birumvikana ni menshi hirya no hino, ibintu biba byakomeye, imirwano yongeye kubura, ariko ndagira ngo nkubwire yuko kugeza ubu tuvugana abaturage b'abasivile bo mu gihugu cy'u Burundi batuye mu kibaya cya Ruzizi ibintu byabakomeranye cyane, barangije begura impapuro n'amakaramu barandika. Mugani wa mugabo ngo abafashe wino barandika. Hanyuma rero aba baturage baherereye ahangaha ibyabo bimeze gute ko mbona barimo gutakamba cyane? Ibi nabyo ndagira ngo unyemerere tujyaneyo nkugeze muri Ruzizi, ubundi nkubwire uko ibintu byifashe kugeza ubu ngubu. Amakuru agera ku Ibendera TV aka kanya aravuga yuko abagize umuryango w'abarundi baba mu kibaya cya Ruzizi ni muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gufata impapuro ndende cyane n'amabaruwa akomeye cyane n'amakaramu, bundi bandikira Perezida Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo mu byo bamusaba rero bikomeye cyane. Ndagira ngo unyemerere gatoya banze ufate umwanya n'agaferi ubundi twinjirane
mu byo bamusaba rero ngo harimo gutabara abaturage bo muri ako gace bamaze imyaka myinshi bakorerwa ubwicanyi, ihohoterwa, akarengane gakabije ndetse ngo n'ihonyorwa. Ibi ngo bakabikorerwa na wazalendo n'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Bimwe ngo mu byo bakorerwa rero nibyo ngira ngo nkubwire, narakubwiye ngewe nzajya nkugezaho amakuru, ubundi bijyanye na judgment ubikore kuko ni uburenganzira bwawe, ariko amakuru y'ukuri kandi yizewe nta handi ho kuyasanga atari hano ku Ibendera TV. Ibi rero ngo uburyo izi wazalendo n'abarwanyi ba FARDC babikora nibwo ngira ngo nkubwire. Abarwanyi ngo baramanuka bakagera mu baturage aho babonye umukobwa bakarambika hasi bakamufata ku ngufu badasize n'abagore. Ikindi kandi ngo baramanuka bagashyiraho bariyeri za hato na hato, uhatambutse wese agategekwa gusora amafaranga runaka. Ikindi kandi kinababaje kinateye ishavu n'agahinda ngo iyo tuvuga urugero ufite nk'ibihumbi 10 ukavanamo 5 ukabibaha ngo ntibabyemera, ahubwo birangira nawe bagucakaje ayo ufite yose n'igiceri ngo nago bakigusigira. Iyo rero ngo ubuze amafaranga bagucakaje bakayabura, niho ibintu bibera akandare, barambika abantu hasi ngo bakabahondagura ndetse bataretse no kubarasa. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Abaturage rero bakaba barimo gutabaza rwose amarira yabo, baravuga yuko barimo kuyatura Tshisekedi. Niba azabumva nibyo umuntu yakwibaza. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'aba baturage rero yitwa Raymond Isheria Muriro, ni mwibaruwa yandikiye Tshisekedi, akaba ari baruwa yanditswe ku wa 13 Ugushyingo muri uyu mwaka. Yagaragaje ko mu kibaya cya Ruzizi hari umutekano muke ukabije umaze imyaka myinshi ugaragara muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri teritwari ya Uvira. Kopi y'ibaruwa rero ikaba yaranoherejwe abayobozi barimo Perezida William Ruto wa Kenya, akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, yoherezwa kandi Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Bikavugwa yuko kandi ngo iyi kopi yaba yaranoherejwe Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Samia Suluhu Hassan n'abandi bayobozi cyane cyane abibi bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Abandi kandi ngo bahawe iyi kopi ni Perezida Joao Lourenço wa Angola, muri iki gihe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, na Perezida wa Komisiyo y'umuryango y'umuryango mukuru w'abibumbye Antonio Guterres nawe ngo yahawe kopi. Aba baturage rero bakaba bakomeje gutakamba bavuga yuko rwose ngo barimo gusaba ko barenganurwa nabo bakongera kugira impumeko y'umutekano n'umudendezo. Reka dukomeze n'aya makuru tubabwire ko kugeza ubu byihutirwa ibaruwa ikimara kugera muri Loni, intumwa idasanzwe iturutse muri Loni yamaze kwambara ikositimu y'umukara ni karuvati y'umukara n'inkweto zihanaguye cyane. Aramanuka rero akaba yamaze kwerekeza Tshisekedi. Amakuru aravuga yuko uyu mugabo yahawe ubutumwa bukomeye cyane yazaniye uyu mugabo Tshisekedi Chirombo. Ku wa kabiri ni ku munsi w'ejo tariki 18 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2025 mu biro bye muri Côte d'Ivoire, muri site dori niyo Kinshasa. Perezida Felix Tshisekedi Chirombo yakiriye n'umwe idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari yitwa Wang Shiyanji. Zina arishobora kuba ari igishinwa Yang Shiyanji. Uyu rero ngo akaba yaramanutse amuzaniye ubutumwa bukomeye cyane kandi buremereye.
mu byo rero aba ngo baganira ngo bijyanye n'inzira zitandukanye z'amahoro zirimo muri ibi bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Huang Shia yagize ati nateze amatwi Perezida Tshisekedi numva uko abona ibintu muri iki gihe, imihate y'amahoro ya Afurika ndetse niyobowe na Amerika na Katari. Uyu mugabo yakomeje agira ati icyo twizera nuko abo bireba abagomba kubikemura, kubera ko ibibazo ahanini ntabwo ari iby'abanyamahanga, nubwo yenda abanyamahanga babizamo, ariko ikihutirwa ni abo mu gihugu imbere. Uyu mugabo rero nubwo ngo hari ibindi by'ibanga rikomeye cyane yaganiriye na Tshisekedi, ravuga yuko ngo mu itegeko yahawe ari uko ngo agomba kubwira Tshisekedi ko agomba kwemera ibijyanye n'amahoro. Reka ibi bintu mbigusobanurire neza. Mu bihe bitandukanye kandi byashize hagiye habaho ibijyanye no gusinya amasezerano ajyanye n'amahoro, ariko uruhande rwa Tshisekedi rukabirengaho. Murabyibuka hari igihe abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bigeze kugaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23, hanyuma biza kuba ikibazo gikomeye cyane, ariko abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bavuga yuko ngo abagabye ibi bitero ari Wazalendo. Bavuga rero ko ngo izi Wazalendo zigomba kubibazwa, mu gihe kandi bivugwa yuko izi Wazalendo n'ubundi zifatanya n'abarwanyi ba FARDC kurwanya abarwanyi b'umutwe wa M23. Iyi ntumwa rero idasanzwe ya Loni bikaba bivuga yuko ngo mu byo yongeye kwihanangirizaho Tshisekedi, ndagira ngo nkubwire ko Tshisekedi yongeye kwihanangirizwa, bamusaba yuko ngo agomba noneho gushyira mu bikorwa ibijyanye n'amasezerano aba yashyizeho umukono, ibijyanye n'uko bucya yisubiyeho, ibi ngo babimwihanangirijeho. Kugeza ubu rero uyu mugabo Huang Shia akaba yijeje ko impande zombi bagiranye ibiganiro gishobora gutanga umusaruro. Akaba kandi yavuga yuko ngo umuryango w'abibumbye n'ubundi ngo uzakomeza kuba hafi mu bijyanye n'ubuyobozi bw'iki gihugu kugira ngo abaturage babone amahoro n'umutekano. Iyi ntumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ikaba yamaze gushimira ubuyobozi bw'iki gihugu, ndetse kandi ngo intambwe n'intera bakomeje kugenda batera bijyanye n'ibi biganiro, ariko kandi n'aya masezerano agamije kugarura amahoro bagenda basinya nabo. Nuko ibintu byifashe, ariko atsindagira ko hagomba kujya habaho kubahiriza iba byashyizweho umukono neza impande zombi. Reka rero noneho nkubwire ko noneho ndakujyanye nkugejeje i Bunia. Ndakubwira ko uwitwa Colonel Gapanda yamaze guhamagazwa byihutirwa. Uyu akaba yamaze guhamagazwa n'ubuyobozi bwa FARDC ku ruhande rwa sekiteri. Bikaba bivugwa ko uyu mugabo ashobora kuza kurangira yambitswe ipingu. Colonel Gapanda uyoboye imwe mu maregiyo y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu ntara ya Ituri yamaze kwitaba ku cyicaro cya komanda sekiteri giherereye i Bunia ni mu gitondo cyo ku munsi w'ejo. Nyuma yaho hagaragaye amakuru akomeye kiri gukorwaho ngo iperereza. Uyu rero akaba yamaze guhamagazwa. Biravugwa ko uyu mugabo nawe ashobora kwambikwa ipingu agakurikira abagenzi be. Ibi bije nyuma yuko umusirikare w'ipeti ya kapiteni wari uyoboye kompanyi yaguye mu gico cyagabwe n'abarwanyi ba Kodeko, we n'abandi basirikare barindwi bakasiga ubuzima. Hakaba hararokotse umusirikare umwe wenyine. Amakuru rero aturuka mu nzego z'umutekano muri aka gace aravuga ko uyu mu kapiteni yaramaze igihe gito avuye mu yindi regiyo, aho yatanze umusada mu ya Colonel Gapanda ku munsi w'icyo gitero. Rero ngo yari yahamagawe
n'abashinzwe imicungire y'ifaranga mu ngabo no kuvuga SC4 ngo aze gufata amafaranga y'abasirikare ayoboye. Bagira bati yari yaje gufata amafaranga y'abasirikare be akaba yarahamagawe n'abashinzwe guhemba. Akimara kuyahabwa yahise yerekeza aho yakoreraga mbere, ariko ageze mu nzira ahura n'igico cy'abarwanyi ba Akodeko, birangira rero ahasize ubuzima. Ndagira ngo nkubwire rero ko ibindi bintu byabaye nk'intandaro y'ihamagazwa y'uyu muyobozi, ngo haribazwa ni gute uyu yamaze gufata amafaranga bikaza kurangira yaguye mu gico cy'izi nyeshyamba zikamurasa. Ese ni haba hariho ubugambanyi cyangwa se imikoranire hagati y'iki gisirikare n'abayobozi bacyo n'izi nyeshyamba? Tayari rero uyu Koloneli Gapanda akaba yamaze guhamagazwa. Biraza kumugwa amahoro mw'abantu mwe, cyangwa uyu nawe yaraza kwambikwa ipingu ajyanwe imbere y'inkuta enye? No kubitega amaso. Kugeza ubu rero amakuru avuga ko ngo wasigaye amahoro muri icyo gico we yatangaje ko bari bahamagawe n'umuyobozi wa rejima ariwe Koloneli Gapanda, ariko amakuru yizewe akaba avuga yuko ngo haba harabayeho ubugambanyi hagati y'aba bayobozi ba gisirikare n'izi nyeshyamba zo ku ruhande rwa Kodeko. Iperereza rero kugeza ubu biravuga yuko ngo rigikomeje mu gihe ubuyobozi bw'ingabo mu ntara ya Ituri burimo gushaka kumenya ikihishe inyuma y'uru rupfu, nuko amafaranga y'abasirikare yaba yaracunzwe. Mayi nkawe ibintu bikaba byongeye gukomera rero, dore ko ngo hari amakuru yaba yatangiye gukwirakwizwa ko uyu muyobozi yaba yanamaze guhamagazwa i Kinshasa, ariko inzego z'umutekano zikaba zivuga ko kugeza ubu ngubu akirimo gukorwaho iperereza ahangaha atari yajya kwitaba i Kinshasa. Ese uyu mugabo biramugwa amahoro? Yageze i Bunia ku munsi w'ejo, kugeza na n'ubu ntiharamenyekana niba yaba yamaze kurekurwa agasubirwa aho akorera cyangwa se niba akira ahangaha Bunia. Ariko hari andi makuru avuga ko yari bungo yaba yamaze gufungirwa i Bunia, akaba kandi ngo hari umugambi wo kumwohereza i Kinshasa. Gusa ibingibi biracyari gukurikiranwa. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, murahari cyangwa bimeze gute? Nimuzamura agatoki rero abo turi kumwe turebere hamwe uko ibintu byifashe. Hanyuma rero ndababwira yuko muri Minembwe amakuru aravuga yuko uyu munsi hari drone zongeye kuhagaba ibitero bikomeye cyane. Amakuru akavuga yuko ari nyuma yuko ku munsi w'ejo nari nababwiye yuko ikirere cyo Minembwe cyari cyuzuyemo drone z'ubutasi zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru akavuga yuko izi drone zaturutse mu gihugu cy'u Burundi zikaza rero aha mu kirere cya Minembwe. Uyu munsi rero biravuga ko ngo haramukiye drone zirimo kurasa, ndetse bikaba bivuga yuko ngo zongeye gutera ibisasu ku baturage baherereye ahangaha mu Minembwe. Ndagira ngo nkubwire yuko aya makuru turaza kuyagarukaho. Icyo nakubwira nuko kandi tunyarukiye muri Kivu y'Amajyepfo muri Shabunda, ndagira ngo nkubwire yuko uyu munsi n'ubundi urugamba rwongeye kwambikana hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mu mirwano yaramukiye ahangaha rero biravuga yuko abasirikare b'impande zombi bongeye kubyuka bahangana. Intwaro ziremereye n'izoroheje zirimo gukoreshwa ahangaha. Ndagira ngo nkubwire yuko ibirimo kubera ahangaha nta mikino n'iyi na mikeya ibirimo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze ku cyitwa igifaru, bakoze ku cyitwa indege. Abarwanyi b'intare za Sarambwe kandi biravugwa yuko bamaze gukora ku ndwanyi zabo kabuhariwe ziremereye kandi abahanga bakomeye cyane mu byo gutega uduco. Ariko abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi nabo biravuga yuko ngo bamaze kwizirika bakihindura nk'umushumi. Baravuga yuko ngo batagomba gutakaza mu bijyanye n'uru rugamba abarimo kurwana ahangaha.
kugeza ubu rero ndagira ngo mubwire yuko ibintu byakomeye kandi byamaze gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Mwese rero aho muherereye ni munyemerere mfate akaruhuko gatoya cyane, hanyuma mu kanya nze nerekeza mu butumwa bwanyu mwamaze kuduha. Ndabona hari abamaze kuduha ubutumwa, hanyuma ubundi mu kanya nze mbabwire aho twerekeje n'aya makuru. Nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza aho muherereye hose. Yes, reka rero munyemerere noneho amaso tuyerekeze kuri ubutumwa bwanyu mwagiye muduha. Nababwiye ubutumwa bwanyu ntago naburenza ingohi, reka tunyure muri ubutumwa ubundi mukanya nze mbabwira aho twerekeza n'aya makuru. Ubundi mukanya gatoya cyane turaza kuba tugeze ku musozo. Hari witwa Sibomana Fabrice yamaze kutwandikira. Sibomana Fabrice uherereye hehe? Ati ndabakurikiye ndi Huye mu majyepfo. Aha ni mu majyepfo y'u Rwanda. Abantu baherereye Huye rero tuba abwira ngo yambu sana. Hari witwa Heribert Mukeshimana aravuga ati turi kumwe ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubahaye yambu sana. Hanyuma hari umuntu uherereye mu karere ka Kayonza yitwa Auguste Birizerwa, yamaze kutwandikira nawe anyuze ku muyoboro wacu wa WhatsApp atubwira ati nanjye ndabakurikiye. Hari undi uherereye mu karere ka Gakenke witwa Akobwimana Claudie, aho yamaze kutwandikira atubwira ati ndabakurikiye cyane. Tubwira uti mutugezeho ayo makuru 5/5. Ibyo ni ibintu byacu twebwe, kuraje ziba ari zose. Ariko kandi abantu mudukurikiye ni munyemerere munkorere like, munkorere na subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV. Rwose ntugende udakoze subscribe, wabukoze amahano. Like ndazikeneye nyinshi cyane rwose, munyemerere muzimpate muzinterekereho, ubundi ibi babinanyereka yuko rwose tuba turi kumwe 5/5, umutima rumwe, urukundo ari rwose. Hari umuntu uherereye mu karere ka Gasabo, hariya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, hariya i Kanombe. Tubwira uti nitwa Theo, ndabakurikiye nawe urakoze cyane. Hari umuntu uherereye Gicumbi witwa Mugiraneza Faustin, nawe tubwira uti ndabakurikiye urakoze cyane, turi kumwe. Abantu bandi namwe muri kugenda mwohereza ubutumwa bwanyu hano ku Ibendera TV, reka nkomeze mbashimire cyane. Hanyuma niba wifuza kuba hamwe natwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, unyarukira hasi aho ngaho link iriho, ubundi uhite wikandaho dusange mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, cyangwa se utwandikira utubwire uti ndifuza kujya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Ibi turahita tubigufashamo 5/5. Abantu kandi mwifuza gukurikira amakuru umunsi ku munsi 5/5 ku Ibendera TV, dufite channel ushobora kuyikurikira. Dufite channel tunyuzamo amashusho na amavideo birumvikana atandukanye. Mwese rero nizere ko ubwo mukomeza kugenda muba hamwe natwe. Reka rero munyemerere tugane ku musozo w'aya makuru, mbashimira cyane ababanye natwe, mbizeza gukomeza kubakurikiranira amakuru, ariko kandi namwe munyemerere kunyizeza gukomeza kujya amubana natwe. Mwese rero mugire igicamunsi cyiza, bari mu kazi mugire akazi keza kandi muhaye muronke, abari mu zindi gahunda namwe gahunda z'uyu munsi zibabere umugisha cyane.